Emnege bu kırdaal mende bolup жатат. Кантип акча тапсам экен? Кантип ата-энеме жардам берсем экен? Алло, саламатсызбы? Мен жумуш жөнүндө сурайын элем эле. Жашым 17 жашта. Ооба. Ооба. Анда эртең барсам болот да? Эх, жашоо. Оңой акча табам деп алданып калышпат эле турбайбы? Neyse. Жакшы. Biz sana yoktan beri bir nerse ekeyim dedim. Çürüşmemiz geldi, 3 ay oldu. Turmuş çıkmaysın. Böyle tursam, özüm görüp turgan oyun var. Yok, korkma, бұл da öyle tospaldık olmaydı. Gana yok öz vakti olsak oldu. Turmuşqa çıkarsın mı? Assalamu alaikum. Mende 2 çoң zakaz бар. Biri kız 17 жашта, boyunda var 8 ay. Oşan süйлөшөйүн дегем. Mende 2 çoң zakaz var. Заказды кабыл алабыз. Şonda biz kabul algandan keyin акчасын кандай кылып калабыз? Азыр 50% беребиз. Анан заказ келгенден кийин дагы 50% беребиз. Болот. Kılımda kızdım atılık, kırgızda kızdım çaçılık, kızılın görbek iğnenin kızıyla basmaklık.